Sekiga Sekiganda Ronaldo Sekiganda bakunda kwita Ngolo Kante muremure, Ngolo Kante mwamvu, Ngolo Kante bahindura umupira uvuye muri corner ikipe ya APR FC. Umupira urazamuka bakorana n'umutwe, hanyuma abakinnyi ba Musanze ntibawukura, usanga Sekiganda aho yarahagaze. Umupira bahinduye, umusore wa Musanze akuraho n'umutwe, bagenzi b'umupira warutewe na Memerdao ntibawukuraho, uhita wikubita ku ivi rya Ronald Sekiganda, uhita ukomereza mu izamu. Sekiganda atereka mu gitego cya mbere cya APR ku munota wa 70. APR kimwe Musanze ubusa. Haya kabisa. William Mutogwi urahoza yemwe nyamukandagirira shumunanira murangije samukana imbaraga cyane, maestro amwita William Mutogwi Meri, maestro William Mutogwi Meri mwisura yaba Cristiano Ronaldo, William Mutogwi Meri mwisura yaba Lionel Messi, William Mutogwi Meri mwisura yaba Ronaldinho Gaucho, Robert Lewandowski, Harry Edward Kane n'abandi bataka bakomeye batajya bahusha. Pira muremure cyane yaruhinduwe uturutse ku ruhande, bahindura cross. Jean Gilbert Kajyage siga abantu atanga kwa Kiwanuka hindura umupira ko cross ya hatari. Mugisha Gilbert barafindira yasimbuka barayigarura muri penalty n'umutwe. William Mutogwi Meri itarekura Gatarina Yotsora itahora oza itarunda musunika moterekamo, nyamukandagira APR FC yandika igitego cya kabiri. Ekipe ya Musanze ubusa kabisa. Umukino rero ukaba urangiye, ari nuko urangiye. Umusifuzi Remy Victor Nshimiyimana akaba urangije ikipe ya APR yegukana amanota 3 kunsinzi ibitego 2-0 bitsinzwe na Ronald Sekiganda ndetse na William Mutogwi Meri. Ubwo rero akaba uko umukino urangiye. Mu by'ukuri gahunda zo kongera kogeza ni ku munsi wo kuwa mbere ku isaha 2:30 tubageza umukino uzabuhuza ikipe ya Elmerek izaba yasuye ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero mukomeze mugire umugoroba mwiza, mugire ijoro ryiza, ndetse mukomeze kugira na weekend nziza munogerwa na gahunda za Radio Rwanda.